DJ Nyakikongo rebya bigambiro nyuma abazi babiri nabaja guzekiro cy'abakazi mu Kagango division ishitebekanisibwa abakazi ba Kagango nko muringo gumo gwo kushomesebwa hantasiya yabo n'obugabe bw'abakazi namnonga okunyangara z'omukazi cyo kwaza cyavyona ubwawo rumaka aboro kubutaha umuntu aterembo uvugana kapo gitera hazame urwanjugwe azi kikuza kubinga ibyo byona no kugira ngo abantu bakore umukaza kore na n'umushije kore abantu kubakuru bugabe bingi bakozise kubi bingi babushisha bingi baburenzya konka ntugira umukozi so bugabe umucyara amanya hakuka umushije amanye ahakoma mukazira bakaba bagira ki bamugaye konka ahi batandikire kurugayo n'abashije bo konka bakurura bagira ki bakikiriza ngu kanenga nanga ecyaro nikikorwa abakazi babahereye gukora so okora kw'abakazi okwehayo kw'abakazi kuriyone kutungura amaka kandi kuriyone kutungura nebya abebembeze mu district ya Shema bajumirira umuze gw'ubwangane ogwimukiro mu district eji ahabwe nshonga z'ebyobutegetsi politics abantu nibisha mu bachonchora murondamo muntu mumutera karura arabamo kandi cyumanyisa ngwimo muzo mukushumangana ninga muzo mukwangana ninga muzo mukugirati nogendo bugana ko muntu pastor twakwanshura mu pastor witu wa Kabwohe abilitendero mwino mwiza kushabira abantu aboko abantu nibija kurwara indwara zibatakwetegereza umuntu yiza ayemerere naronda karuru otamutaganisa ninga kumuterana na mutahiwe instead mwore ko muhanda na rukundo no bwakubota kwenda kumuhakaru korize ngwite nyonyine kifuba who has all the artillery in Shema the RDC so sincerely itwe nitiza kubakuma buri muntu tumuhe ecyarkwenda so long as you have come peacefully. Nyakikongo ragaruke yahereza abakaza amakuru marungi ago kubombekera katare kandi ngo government yahereze kukarabyamo orugoto rwa Kabwohe kuza amasheru ko rutwire ne ruraza abantu batabyami ngo hatecho chwire no kushaba umuganda bazire bashabirwa kutamana mu byo bwegese baba nibenda kurinda umutindo gw'amaka gabo ibi nebindi bigambirwa hishomero rya government rya Kachunchu Primary School ubudano mugura karukiko wayesimbire wahabwe entebe yo munyishengera hawigara ST abire nahayo buhwezi bwenshaho 20 za simente kubahwero mukumaririze combeko ekiriya hishomerere akwantu manyangu eka itarumbwegese ihangara itarumbwegese ona turukura kerindi erimo bwegese nango bwegese ngo muhanda guruho hati ubwo mwana wa burijo arukubasa kuganira na numwana wahare nubwo kubasa kwatarso wa Kampala kamkwatana sano wa Kachunchu kamkwatana sano wa Bumbire ni murashomerirwe munonga bwa honorable Dani okuteka teka har Kachunchu Primary School mbona kubwanje n'ishintu cy'ukuri munonga kandi ni ndaganisa ngo tuje akora cyo n'icyo kubasika kureba Kachunchu yagenda higuru kandi umjinyo owatayira aba support yatwiriza nkishomero bana seminti abo kwatira hihangeri kandi cyo cyonka ne kanisa bazamagihiro umuzimba muhango bamumbebembeze bishomero nubagira ngo hakirimo kucyumbagira umunshashura yabeji ebya sente tuzikugenda ji wabare sente z'abana bakuhereza ne sente nki so nbayitaga kwaturwaho government kwaturwaho cyanga kwaturwaho kureba ngo nabo baza standard ya private schools zibakushomesezaho gasha kwa Mike Twachire na Onesimus Ndianabo.